abagore baitu bizoberi omuzeire weitu Honorable Kansara n'omukazi wawe nanuwagira n'omukazi we bakambeke mwena my colleague Honorable Member of Parliament ahabwanya bushozi Honorable Wilson Chairman LC5 na District Councillors abariyaha ba chairpersons bentebe ya kashatu senior civil servants twine mba engineer twine mu principal Alan Kagaba habwambarra abebembezi mwena enjuye kanisa ba kanoni zabariyaha mukuru w'abakurustayo abaitabo bureberezo bwa Nosankore abashwezi abonyene nabo buzara bunampikire kwija nabo abatahi bo bugenyi bagenzi banje amahema kuraga kubagariyaha nataha mureta bamuti nabarebaje abantu bankongoro abantu ba Rwebshuri abantu basanga abantu ba Kiruhura abarisa aho ku agency yitu economy yitu no kurisa no kuhinga abhingi abashubuzi buri omo wena nko kuyejaha abebembezi babacyara bariyaha nko kurhanga ya mureta kama simwe izina ndi Jovanice Rwenduru twino businge kunku bandi yahangamba neri ya mayifada habo kubana mu manya obutwakira ahabwa karuru kanyu nahabwe mbabazarhanga member wa parliament omukazi abwa Kiruhura district ntakagire mu rubingi nyenda kusima sanga mbweni kansara wankwasi zo mzindarogo sange kanzara sanga yankuza sanga nagikorera kumare myaka 11 yancutse nento mu parliament mwe barabanyasanga abargo weitu nyabushozi eriye yakuriya ya kinoni na kenshunga ahantu hombe ninda baninza kukora ahankorereho bwatawunikiraka kumara mwaka 11 na gumwe konka bandongoire percentage yagiye ya 92 nazo mu parliament mwe bare percentage ya mani nabandu bakampa karuru konka ho korra nobotinde ho munonga nimba sima abanyasanga abatararebire binakoze robunde byabe bitashikire nko muntu ahabo kubatariho muntu bigana hazindi konka mukanyemereraho bakibuza ngo wabo owabwekeje ine percentage ya 90 mwe bari ninsimo mwishiki nyewenka member wa parliament omukazi omwishikyogo erizoba yanywe isagoro mbwena bakazi tumuterero mu ngaro agarhango kano moga gwitu omwishtimanya kwa kushorwa bayakore cyabwe kazi bashikire gukora mbwena kanda hasaidi yanje nka member wa parliament omukazi obwo nimba nataho ka max nimba yampereza max erizo nanye nemirimo mingi kangamba mazima omukanarga mushahe mwe nanye nabayunura twantarambura enguto ya Kashwa Ruhumbo Kashongi road twahingura twayetorore ngutezo zona nabayunura nibenda kugikora koransi konka hanga yamperezo mugisha eshaheze natunga ho no mwanya gwo kuhika mbwe ninkisimira hanga honarebo gwabo mugisha omwe ntugeza ho twenda kwija konka tiremo debo bugenyi bwa Alex bwebura hariya bwaturema nyo bukandema kandi nkikunda n'umukimanya konka hanga kwereza kanyo kija nkaha nkezesha nakisimira hanga nyona njya ngo bugenyi ninshanga bwarigiremo ntkonka kasita bundashanje ho nimbara mutye nyo gwanje mutuma gubafuri nubunkura mutye bashatu nimba naramutya kunku bashanga nko kunabashangaho nimbara mutye habo kubo mutuma numweri mbwe nasima hanga nyenda kusima Honorable Rwehoda emyaka eje inamazire town kiraka kandi akagimara district council mbweni yebare ahabo kuba amashomero gakakora grade twino muri leadership yeitu tukatandika twina abana 8 first grade konka kunabe ni nyanjura twayanjura abana 38 first grade konka ebyo nkabikora nawe na meya w'Ikitreke mbweni nkusima ahabo grade yitwatsigire sanga ninyenda kusima habwe ngutese twakozire harimo no butindo ebyo byona tukabikora turahamwe kandi nyenda kusimiwe na meya kurinojya ngutukakanda hamunonga obude bintu by'abantu tukantubita mbwe nabebembezi kuba kwatanisa enseraraje
nambwe mutushabire ebitwabaraga niso mbwire bwanje nyo naho narebo Wilson tubishikirize twatanise abo kuba twatakwataniso mo yagaruro ko ndije yatoku abantu nibafwerwe ntunguka konka ntubaragansa ngo twine kituru kufa cyona ntutekwa kwatanisa habwe ntunguka ya Kiruhura gumize mu maisho ka first district nyenda kubagambira ho kake habya government bike tinkuzagamba bingi ninza kugamba hari education abana buhumurikire chairman mukago no mujuruzi wanje nyo mwabaze tugire mu mashomera 3 ijo amashomera 3 kutugiremu tushangire enrollment eye yongere mbwe nabane namba y'abana haruho ababebe n'abana 300 tushangire be n'abana rkaga ababebe n'abana 200 tushangire bayombana bina mbwenu enrollment y'abana mu district eye yongere so ntimanyisa ngwito nka government tushikire kutamwa mani tukareba ngo twayongera habizimbe twayongera hameza hamashomero twayongera hamashanyarazi mbwene ejo no observation yeitu ntuza kwatanisa kureba ngo buhereza bwahika abantu ahabwo kuba abantu batereza abana nimbasima okwiha abana mu mashomero gahare mukabagarra konke kintu baraganisa ninyenda ngo twatanise n'abashomesa n'abahead teacher Kiruhura district ekore first grades ejo niyo target eje hamuherti nkwenda kuturaho mbwene nyahunkuza tinkukora cyangwa konka ninkora hokaki mbwene kunani njana arabaha ishomero ryeitu erishomero ntumanya ho twarishire numanya urya twari umyaga bakenda kurtwitira terere turuyombe kiro umyaga gwisha gwartwara mbwene ishomereri nabaretera amabati igana kande kera habo bwire honarebo rwehoda wahirwa okushwerwa Obadiya no muntu habaho muntu kande ino mukazo tebekine wo muntu omukazo wo Obadiya nmawento nambwe no mazima rwo ombyabishikire nafite kujaba nabari yakushwera konko mutuma gwangira ngweri izoba no bunku bandi warwehoda hona bari yanabayita naboni imbagamba mbwe mwebare nimwe kushwera warwehoda no mukazo we nababo mwebare munonga nebyo byona banamwe dhanga bampera ubushwere bubusingi kama simu